papa bibi abedio ene be ye day bekasa hoko ye day we dey me be top perfumes bombo ba ko timi se yira akwan timi se duba afọ no kuro no ebe abonsane kakra no me de fans no yeah issue atu Kwaku Manu atu Zionfelix me wura ho ama Kwaku Manu Zionfelix na aye mpaebo eye wuo nkwanta no mugina no e de wi o mo tutututu bombo na abuza is it be my emro be my emre me wo ye Dubai airport be my emre Zionfelix ani Kwaku Manu me se yankopon se bebi amu bia onyameja entwa mu nhia Obi bia kwa ba Poleeno Multimedia so I feel now here no subscribe send e da bia di tuma won sabetimi aka no straight so won sabini Sunsum ahia sia na ese ensem wo ho Sunsum ensem wo pa nti abra e be start de na ese Sunsum so miamia no phone so na ni abirigidi wo your research ana Subomi tu ase Sunsum eye Sunsum ahofe fa ibu bilem kafra o de celebrate the interview kafra kafra sia ni e be ka se na Sunsum de na on fa stardom ni agro na me fa na kafra fa cha me mpacho bebi a wudidi ni ense ho Mr. fa cha me yankopon adom wonyimonyam se na wudidi ho ana obi di one day pe can straight up fa cha me wo de man kan Sunsum ahofe aha Sunsum ahofe afa dua so ahofe dua Sunsum ahofe dua Sunsum ahofe dua yes ye ka se na se ye call Happy Jones man kran so 23rd March ye de Kofi Kinata ye program cheriche e wo Happy Jones Sunsum o black Dubai ayi na wo kan wan kan wi mi pese wo ka ne se wo pese me ka e kwa be na wo fast abo me promote me show say wo be chechi but what can simple like that 23rd March Happy Jones one can see kunse Kofi Kinata about simple one can first gate fee one can price comfort kwa there one money Kelentua one money Rafada one money Papa Kumase one money Frank Nalo one money no one say Kofi Kinata so kan so crazy see how ka so one more me show nti me me say that part of Ayisa me do dem say they am na represent show no say that me ho but who na represent say mama kwa aka we say o ka me and me maka but who na me no nam no e moa be na de boa me o present me show o promote me show o kasa ye chechire mu ye ma woni mre na say me chechire na me me nenye na wo chechire na say de o ye nsie what bobodi ni nyina ma me preko na me say me busa wo say me no nam say adamfo okay o platform ni Poleeno Multimedia okay the fair password okay enti Sunsum je me nya hwe mo an kra de a me mfa me platform Poleeno Multimedia M1 for promotion for the show no and the promotion for the show na camera ni so yen ni pa le betre ni mu akasa so camera nke no nko asi ho no ma nke ntimi nkasa ye mi ni dan ye kasa ene issue aya ba ye be chechire mu no nko an ntimi nka me na wo ba gye mu aya fi mi ho anu ntimi ba frame se me mra me ba so me nko me ntimi gina se wo na ya presenter no busa na question na mayi wa no ento wo na wo ya presenter no na ma ya program no nam no wo so born for promotion a it's Sunsum me bua o na wo checha de ma de wo checha Kofi Kinata nkwa na show no dem se wa bobodi na ma me me na me mboma se wo ya mumu wo so wo card ya promote ame e si am me ni ha no say na wo yo be for interview obi fu so wo ha ja twi na ka won ti twi won ye something na wo free krobeso na free no am no nam ya call registration aja dia come presenter so o why ni na no be promote aja ni mo aja o mo se machine bet ma bojenge no abia but onu na o checha de ni mo mami checha confidence out ba ya da mami kasa ba cho o dia ka se wo jina ana se wa bet ma checha na me bet ma ya me ka se wo jina ho anya romatale ne wo hye sa de se me bet ma se no anya di promote wo hye le chese wo promote ma me be bia wo nam bia mi ni ho bia no bia hu aja ho na program yi say Sunsum entertainment e do charge ma man ka se me jina ha na se me jina me bet ma de ya romatale ma me wo hye matale se de ene program na tale o hye fa so be na wo so eso bi shako no busa so ho na program na wo timi cheche mu nche no na say 23rd March Happy Jones Kofi Kinata mate wo so de beba andam so me nkasa ado afa me wotan andam so me nchiremu ase me chiremu no nsem be tell ase me kan me kama akopem so me kama akwa no mayi so nese interview say adare to kwa interview so jina hawa so betima chechirem question we busa me wa so betima chechirem ana jefu me boa so so me betima chechire program no ma wo so interview na busa me na and na so na busa me no so o pese me chechirem to ofre me enti andam so no ka
Deɛ wo sɛ me Ubra na ka Dubai. Me bra me. Kwaku Manu. Waka wo sɛ wale ho no te. Waka wo say omo to bomb Israel for to Iran for so to ama na ebi kura akwakoto Dubai airport. Saa. Minimum onye kyerɛ me mu yɛ. Yenko wo de yenko na yenko hwɛ ne video ne hwɛ wi a. Ekope bibi abedi o. Ane be ye day. Bekasa hoko ye day. We dey me beto perfumes. Ya wo ha mo send a message. Ten. Me phone. So connect to Wi-Fi ne dia. O chip wa fine. So I connect to my internet wo krom ya message bi be ma onsa aka bi. Me de beto so. Na mama kan. Na me de ba ku bi so ato so ase hwe a bombo ba ko timi se yira akwan. Timi se duba afo ne kro ne. E ben abonsan ne kakra. Do mo de je fans no. But me say bibi aben fine. Me say bibi aben fine. Oh bibi aben fine. Bibi ensi. Bibi no ma ebisi nyaminti. Mama ye nyankopon ti. Bibi ensi. Na re message no ma send ya bana. Me sa message we menye bita. E be to ade no makọ. Me kura de. Ma asem no nhyɛ da nya ya sɛ Zion de no. Sɛ me de me ba kro no mu. Na Zion we hwɛ oyɛ transit. Zion oyɛ transit. Ompo waka krom ya. Me nkɔ ya onkɔ. Si mi ya ka krom ya. Yaka. Eba cho me ton perfumes. 055-888-3191 upe bi etu atonwa upe ba akomie no bi awisu a e de amebe fi timisrew e de amebe fi nyaminti timipa cho 055-888-3191 Ghana for ye nim hu hwe asem wo ye nim hu hwe Dubai for mpo nim asem wo hu hwe Dubai mpo nim hwe fawo pipa cho Ope cement papa so there a jata cement jata cement why na why you should be yet yes ye nyan we ebesi dan this way chocolate drink don't hear you so share and bacho special ice insure there 520 or diabetes pressure no one be na samensia more samensia more so kumase take Mr. Mama moto bombo no he me maye fo omunya so adwebo omuye force omuye children's omuye nkoda tiga munya de mo ye ne nkoye kurum ate better last stop FM BPSC Nkanya minyo. Issue na aba no. Woko anya okurum Ghana. Sebi okurum Ghana asisi akwanta kwesi asisi ya na ye be mobo. So what else? Na say obi kurum. Say obi kurum na wakọ no. Hotel woda no. Say ye ka asisi a 3 months 4 months e ma plan bi antu a. Still na be na witwa hotel be. Enu ano Emirates for Emom hotels. Want to be my one kwesi forever. Yeah. So what else? Yeah. Na say be say my hotel kwa hotel na woda ye to bombo abeto. Yeah. Meti ya kwesi Zionfelix so ka ho. Zion so me boss. Yes Zionfelix so ka. Na no ya de interview na me border baso say Zionfelix nipa. Or na ka be program me make bloggers asema na me border baso. On wi ase no. Body pedi na so wan tin ka nipa no ni ho. Yeah. Empanyo for ka say me say wo bi na so wo na so wan tia sampa. Utimi bo bi ni bo se second na wo hia. Ne na me bo din o. See a issue atu Kwaku Manu. Yeah. Atu Zionfelix. Yeah. Enye small issue. San kofu su mu do mo kun tokwa. Anya Ghana ha ye ntokwa wa na ye kokon wa ha se Ghana ha de isu ade but sa Arab for ne sa you for no America for kra sa ho bom so what you say enti me ra ho ama Kwaku Manu Zionfelix na ayem paibo me sere Ghana for ni na say
Kwaku Manu ye big star. Kwaku Manu ye ka Ghana hanina movie actors a oyi best 10 a Kwaku Manu ka ho. Untimi ka so ni Kwaku Manu film. Yeah. Kwaku Manu aboa movie industry amani pani age. Yeah. Still okitani din a wo ye adwuma. Na me kra me hu ni say also na say otonton spray bi nti okofa spray no Dubai ho. Ni na business they are obefa workers they are spray no okofa aba no obedi ma enipa aton. So what ya some mo nsa akoma no. Nti areho Zionfelix so ba bloggers mo Ghana ha. Yeah. The whole Ghana, who is best 10 bloggers? I want to mean Zionfelix in film. Who is best 10 crowd matter first or second? Yeah. Na Juma so any. So see akosa de kokọ outside bia na okọ ya. No UK. Nti bia na okọ ya akoto ni. Nti mesre Ghana for say enye serious am. The wasemi wo ha e sere but wasemi wo areho. Cause e wuo nkwanta no mugina no. Ene no kre. E wuo nkwanta eno mugina we de we mo tutututu bombo na. Ano de bia dan a wo hyem no moto bomb akọ. Esi ametio airport no kre no ano mugina no na ene bomb ni bia akọ akoto ho. So what ya say? Yeah. Nti ye mo mu nko tusi a enye simple say be ka say Ghana for them kwa na say other country for nko da bi ko wutu play omutima bombo no. Yeah. So what ya say? Nti ye fa mpaibo enta obochi na mesre Ghana ban do BBC ya na o say here mo mo because nipa tu na wo ho no mo no omo nya small team na ye da Ghana for bebele so ho anya so mo nko ampo nya so mo ye stand ye ka mo asam Ghana for bebele ho da me kwara se me kwara na me wudi nko so ha so de me ko Dubai se me do ko Dubai ya na me ka to say se me do ko Dubai yeah se me ka to se me do ko Dubai na so ko show bi no nje be wi as no wo ha wo so tu kwan me se ko ya nka maka ho oh da bi se tam ye ka se be ko da nya duru ho no so what ya say obia ni ti anya sand ya wo ho no ebi kwa endu tam se ye be ko no na sa de anu akofo na sa abara format se aye hu se wo be ko ho aye hu ti me ma ya amfa wa nko ade se wo be ko takwa na wo be ko hwehwe na amfa nko me kuro mu abi ya odi mi ko Dubai na fe odi maduru nkuranza ye ko di fufuo se ho nyina ni je wo ho nkuranza fo mo ju mo je bia dan so abia me dan so me papa de bia o de sa akọ je mu nyina ba ho o da ti sakese ba ho no ya we but se wo de makọ order se hwi so escafo ho galam se fo ho takwa so galam escafo ho se wo huwo na be ko dia me nko bi me to ma won kwa wakọ so na wo de me ko me nko order so wan ka me ho abede be makọ me ba cho won ko be to ma ko me first day me ko me nko na me ko ye Kwaku Manu Zionfelix ko mo te sa de bia nko mo nko se what that still na so ruji mi be ko de ya se ne se wala ne se country ni mame me se country se ko ehu so be tu kwan ko me de bia na me bompa ye se president ma betam Trump betam so nyema na ekoso no ene wutu kwan ko yam hyehye wonim de be ba wo so be bia wo ko se what ya se aginya me nko a te si ya me twen se me ka se 2 month time ye be ko a ye ntwema wan yamla odi me ko no just a 1 year time sabi na me de ko be na promise wo na me ya na masa sama no ntimi ase wo wo sika wo be ti me de akọ ene odi ma me nko so wo betu ama me dia bibia ma miska tia me kra man ka se me tua ni na me so betu bi me tua bi emra me no ko ya na me ka se wo betu bi me tua bi se ne na me wo obi a wo ni feel pressure na say ye me fese wo so be kobi wo be nya privilege na so kobi me nya dey privilege na so kobi na say ye kan wa asama won na bia ka because uko Dubai na ba Ghana un se Ghana ha no sebi ye mpanyufo ne binum emwa o man no okay e binum ko to MP pa na ko hwe MP atima tra ho what 8 years 12 years ko hwe ne kwan ko hwe se de corona ya fell but uko Dubai na ba to say yes Ghana ya catch ba Ghana bibia bi wo ha but Dubai oye nko ha no omo di neska but Ghana ha ye bibia bi wo ha but ba ko for betres ka so ohia moa kra omwa skanya kuna ebe na me bo ye papa Sami Jamfi abaso no o Sami Jamfi ebuo nipa odo nipa otutu nipa good sa na wo senka MP minister bensa president na sa politician bia na wo senka wo ye but ye politician for no omo wisu tum ye omo wisu ye timamufo na do tan se be hia mo afri omo ha na omo yi omani onya betra so nzo otwa 4 years otwa 3 years otwa 2 years ento on fa ho but yesu de koto aba no minimum bi okoto abama MPB o wini ye ne ba eko school omwa no keke just 40 million pe omwa no wan fi no ba ka minister ne MPB 40 million ene ska bia obenya so what say nti akonto de
ɛyɛ sɛ obiara bɛ copy na ko nso sisi ba sisi akɔnto na ehu nti Zionfelix ɛne Kwaku Manu mesɛ Nyankopɔn sɛ bebi a mu obiara onyame gya ntwa mu nhyia onyame abɔfo ɛmɔ mu ho ban sɔfo na yɛkasa na yɛ bɔm ɛnyɛ sɔfo asɛm yɛwɔ nyɛ sɔfo kora sɛ ɔbɔ mpa yɛ mɔ mo obi wɔ ha ɔngye Nyankopɔn ni bɛdu situation bi a ɔte mu fɛ Nyankopɔn asa wɔngye Nyankopɔn na ɔte plane ni bɛti atɔ de na abɛyɛ ka Jesus wura bɛ fi obosom osi wu fi ofi wura bɛ fi malam to obi e ka Jesus obɛka bi ɛna abosomfo ko egu nsa kora na ɔmo gu nsa fro otwe Nyampɔn ade sɛ obi a ɔnte bosom ase abosomfo nyɛ sɛ obi yɛ bosom a ɔyɛ bɔne hu nyɛ sɛ obi yɛ kɔnfo ɔyɛ bɔne hu obi timi yale ne kɔsɔfo na ɔbɔ mpa ne ho ato no obi timi yale timi ne kɔdi nsuni na malam bi hɔ na ɔtete ha bɔda san yale bata na azanfo da dɔso ɛnte ne hu kɔnfo kora umu no kɔnfo papa na mo kora na umu no sɔfo papa kora na mo a umu no ɛna na azana dɔso oh timi tse TV so no bi ya azan na me nim sɛ no nsa ana TV right for no mu hu afɛ de ya say ntwa no work up no kra no work up ne kɔ bɛɛ den ne kɔ bɛɛ den so kwan so ka so be kobi ka so be kobi ba timi nya nkɔ ado wabo hu ana sɛ da wo asema ka wo asema to Kwaku Manu Zionfelix asa wo ye hu da bi sɛ de sɛ wo solve si e bo work up no de o so otimi kɔ me nkɔ because ono obi kon tokora ne kon wi a wa bo na wi woni revenge ni panso de ba so so tami kutu o so nya abotre nti no person say work up no person almost stopping na na me nya American visa na me call meji 1 week meji 3 days pe ɛne nkɔi sɛ ne wo ka sɛ okodi 3 days bia ko wotimi ka sɛ nkɔ so ko hwebi bo kɔ ba tɛ sɛ oba ntem wona me kyerɛ no o so oba ntem wotu onya sɛ social media wotu ho bi je koso bia owi ase nti wo sa le bobo ba hu fast na wo kyɛ no take it but ne enche Zionfelix aye video abeto won se ono oyo okay but ne bag na ayira no ana nipa egu airport no ama ne bag na wo ne bag nyina ayira asa o kam obi ehun but onwe ne nkwa ho onwe ne nkwa ho se we kita passport nko ade a ene hia sa o laptop na ayira o phone na ayira o sika na ayira anu ye hu hia ye hia your passport aye ka se kokuro mu a bo wi abeko o laptop ne o iPhone ne on tale ne o bag no sa nya ma no ba ha obenya sabi Zionfelix onye hia ni so what I said na iPad 20 kwa na ila ko obeti mato so what I say passport ni hia passport ni la and wa say me say ka say yankwa woni passport a e be say ko different issue so what be twa ko akire but o passport ni hia onye o passport si ya ka say yankwa pe obeti ma ye wan kwa obi asanu ska kra ma o de twa plane ticket aba and obeti ma ye call no obi atwa ma so what I say enti empire bo ne yebo nsre mo free government na government nkoboa omboa ho na nko yiyo mu free that situation ne hutimi ko ye bomb ne tutu plane na be free akokra no ehu ese be so airport yakoto plane ato ho enti ne we akoto bomb ato so what I say enti aba ne beti ma ye bi but ne sisi a na wo sa no platform so what I say ese akwamati se other country ba ko mo ne ekun ye kun ho president ye kun ho president so what I say kun ne back sa kan ho enti afena ne nkofo bi befu e be ye different so what I say enti Kwaku Manu kafra Kwaku Manu kafra lawaku kafra bibia betuto yi yesre aban no se omboa your friend say papa Ibrahim Mahama obeti omoni ni abeti ma aban bo akura na I was saying nya abotre because aban bo esi plane tu enya asemu esi ya no aban bo abeti ma bo ase soldiers no multiple man na so asema na kan sa no multiple man bo mo de beto esi omo and what plane obo konto kwa no so ha na esi aban ka se fa private conform kwa na ya allow ma private ne ma ya wa allow ma plane bia ma ya wa allow ma plane bia ntu because airport ya to bomb ato so what I say to mo so mo say airport na wo di plane am wiem and aban ka say ya papa Ibrahim Mahama fan say Ibrahim Mahama private jet ya wo ya fa bi nko say na me ka say create for soldiers for the bi ye omo nya ko so to bomb ya blast plane soldiers for the whole risk life se so ya for the majimi se so mo do nko da bi se so enye so majimi na so wa ka say we so ni nti ewu o kra so nko min ka se wu o nko na so ne patanto kwa wo so ada so wa kra wa jira sa akra kwa wo fofo ni e de wo di wi tofia na himfo ne patanto kwa
entokwa no mo pata no enya kuro mu na mo kopata entokwa wo ye wo se entokwa si enya be se mo pata de enya omo de plane ko lande abo mo si fam akọ ntokwa na pata but we no entokwa nsi wa ye hi omo mo wo ba si plane tu on akontufo ne ye kan masam Zionfelix ba zo Zionfelix si a aba critical ne si plane tu Zionfelix onu ntimi private jet ska we Zionfelix bet ma 500 million obet 5 billion 10 billion as a private jet ne life nti o ka Zionfelix busan 10 billion obenya e be private jet aba so we need an account that Zionfelix that you ababa wabo da bi ye won kofo hu na nyame hye no nyame hye that's all kind of straight Zionfelix so say aba critical say o je ne nkwa ontwa 10 billion na plane fa no ko betua 10 billion Zionfelix ka nyam na make Kwaku Manu menya Zionfelix be so wonya won so no nwu e wo schedule to janko po hye Kwaku Manu bla wabo Zionfelix bla wabo na say for 10 billion na say private jet fa won kwa and you be so tua and yes wo sika no kwa dia I was say woni bi kwada ka wala sawa kwa no ka betwa akọ ma ye krom ga na do pressure fa for mo to bom le to nyezi o when you to she dem kra e hu chese wa wo be fa ne ma simple me tia no me yam hye ma Kwaku Manu ne Zionfelix no me tia me yam hye me no nke ko dia ne ka be ye ko di si ya BBC kra na sasaba force na sere bone fache mensere enya se bin komo na yedi no enya serious wo ye sa amanfo do hu hi be kame wo ye sa comment section amanfo be gi watem mate omu di watem sisi ya papa je yedi na tawa fi onam kwa na papa je wura ho o kasa papa je kasa ye di watem wantu onu osu wantu no osu wani ya se visibly da so me dey kasam bloggers na manoso asem bia bambeka but ye di batam kotoa bia na musuro ale papa je ka se edi na tam na so ya we emire bia onye event akwai ebono face so ebono hwa atadwe ko ye yi a amanfu de ye na mano nka mu di na tam afa yo ka se onka atadwe asem ko mo so be ka bi Sunsum final west final west aduma na wo ye ne de face ba no face na face ne se nti na make choose na make choose soldiers for no se ne nso eye omadwuma se ntokwasi a omo na wo se ko ye eno no se ntokwasi a adu die mu ode a ane ye be ka se amai bia country bia fa the soldier mala emeboa so what I say e bi ti se bia ku asi we America for no omo nko ho omo ti fie no mo so bomb bomb wo ni nipa na ni nipa e kontokwa wo nipa de e kontokwa de a and dey from so mo siesie no mo pata ba we na bomb ni ye som so Ghana ye so e bomb electrical yi na won ye KTI for ye bomb antanka be ye bia ma na wawu ni je ni ko to ye tu paw the KTI for ye bi e ma zibe de na ko podo yo na ko podo yo te Ghana mo ni nje we can high safe at the end yes your boy have by your border and yes your bomb by we won't cast some say no we to rent to be here and Trump I'm manifesting and Kwaku Manu almost so to be a BBC by the and there okay baby any petrol na come as a back yeah me say be cancel naka say so okay baby come on one tear so there be ba ku bi mu na ade ni freka ya say on say we no akra problem kwa na say do situation bi a you have problem ni free ho you issue ni free ho na dream say what can keto a o say je you twa ho mo ja ba ni Kwaku Manu issue Kwaku Manu na no issue be so se ba ku bi na ho asem na won ba ku na Zionfelix za oni za yon issue zare na ga de Kwaku yemi nya Kwaku no yemi nya na ntisa na nya problem na Zionfelix ni problem ayi obi asem na America embo obi okay akuti asem ni wura nti se ni patu ni ka so ni wani problem ni asofo e wa ha adusifo wa ha ye mo mpa ye nta Kwaku Manu achi Kwaku Manu ye bia magana Zionfelix wa ye bi na Ghana fo e wo ho so o me na mfo bi wo ho sebe nyese be mu odi nti ye bom pa ya magana fo ho nyina se Yankopon se o ma na basa nya kese e wo Dubai Ghana fo anya Arab country no nipa bi na afre no afre no en frɛ no se wi afre no check o frɛ no kra na amasa en pa ba so tana chi call no hu ya friend se na me kase bom to ha
na meka na me frɛ me ntimi nkɔfa no yɛ mpa bo nyame nye hene nyame abasa kɛse a bibia bɛkɔ fam onyankopɔn de kyɛne nipa adwen sɛ wate ase ti de meka sɛ woto afa ho tu nyame so Yakopɔn ne bibia Yakopɔn betima sɛ sɛ obi ka so o ku kyesi a Yakopɔn betima sɛ wadwen me de ya che pala go bɔ paase yɛ nkumi Yakopɔn de me siesie yɛ Yakopɔn de protect me o mu so ma yɛ case no police station ba me Yakopɔn so na ba bi okwa akɔ Yakopɔn betwe sɛ menkɔ sɛ wate ase ne san ka akɔ nkɔ kume na me na ade me sɛ wate ase me de ase da ma awurade sɛ case no atwa ma na so police station ho President and say oba nke in fact on one part pala go bagana the we are obagana we ye video to mo bi enso abon say na say Christmas oba yo on so bi ante nka o say oba so wo nti na no atete wo be ginam obi aba social media so obi ehun say but this time oba obi akoko ka so oba ko obi aso wa ma no ampa but we me nua me de na ka say akopon mo ne ho ban sɛ wo no nua ya de social media na bɔbɔ betaba pa sɛ yɛnko kun yɛnko di ne bɔne yɛntwitwa ne sekan yɛmfa acid ngu no so de na benya wo ache para kwa manfo ho nsɛm nkɔ me ni atam me interview me yɛ bia nyansa wom me ka sɛm nyansa me ka sɛm wisdom wom me ka sɛm youth ni bɛfa me ka sɛm mpanyinfo betie me nsɛm nyansa wom o so bɛgye di obi atɛsɛ kwase abo ma me twɛda me ni bi da ɔno nko a na me ka sase makɔpɛ kyerɛ no ɔno odi ma me atam but in the mpanyinfo hwɛ me ntimi hu sɛ mfa so ni so but say nya yɛ dia ko nya Ghana for sometimes social media yɛtima hɔ yɛ de na wo kra wo ache pare go me no ha na hype ne yonko me no ha na wodi nti wo me no nya asɛm kra wo na me na manfa fa me so hu ba sa bɔbɔ pa sɛ yɛnko di unu ewu pa de me ntimi nya bi da ne na mo sɛ wo manfa nya me sika sɛ timi ko yi program na wa charge ni pa na ma half na ka half wo be du no pɛ sɛ ma na ma na fa anya hwe kwa half da me nya na me nya bi atori na me gi bi ma mabusuafo ɔho nya me kyɛ no enti ababɔ ne yɛ bɔ sometimes no unua yɛ bɔ ne sɛ de kora na Yakopɔn yɛ bɔ ne yɛ yɛ no me ne wotie yɛ ntie o o mu si yɛ kwa asɔre kwa abia na me ne kwa atwa kɔ bɔ mpa ne nyina mu yɛ nte yɛ ba yɛ bɔ ne bebre ɛna yɛ kɔdi fuo yɛ nkɔtwa patashi Bible sɛ wo som Yakopɔn sɛ yɛ nom nsa ba me ne nkɔtwa patashi e bia yɛ twa oni wa fanboy say pa wi patashi oni wa nkɔtwa papa do gina oni ba ko do gina kyire no oni wa nkɔtwa patashi me ya me nya de sa me twa 5 cedi no ba twa 10 me twa 10 se fufuo ye ka se ye mi ense fufuo 60 kwa se enso ye nto 100 ei so ye fancy ya o record na me bo ye fancy ya da patashi ya apatashi se apatashi ye pe o se de nwia na mo de hye no o se de ye kwa se pe o mo de nim tree ye duro e pam fever ni malaria nsa na malaria ma me nim nsa no me nim guinness da me nim korobo da me nim sa alobole ya da me je ye se apatashi me kodi fufuo a me twa wan to da me kodi dia se me nidi ye pa se me je be kama no pa de me emwa me se wate ase but obi ya ne ade a oya ama na nidi ha but to twa apatashi ni ba bone ye ni bone kase ni bone koto bone bi e bone se wate ase enti wonu nwa nya asema na chipala go first day ko di nevesa me na me ka fa no ona do ka fa chipala go de no madam fubika na misu madam fubika na ogina kwa ho petrol tro o isilegun ayo no petrol tro na wo fa no o petrol tro akọ fence osu na America ayi wo na me hu so ogina hotel bi na me pack yam se kala na akọ so okuta me tam no ko si no ano no abeka ayi boy and junior USA bo nto no o ye favor na ye favor no abeka ba ni pa yesa papa we na ma e bia kama fo an content kan ke be dile ka passport bia betima si bia se bia tam small time betima haw o shebele nso bi bo akoto bi a fanse ni pa na de kese ama men ka se we de enka wa fa be kran ka me fa me ka ba trotro no betina kwa so sinipa trotro no betina ha load obi e delay time say what private car ma o go straight so what you say Yensre ma Kwaku Manu ne Zionfelix. Yes, lama Kwaku Manu Zionfelix say e say Nyankopon say omo me ankaje be kire metime nso mo Ghana I will happy I will celebrate it I will happy hey and me ntia for na ko di be adwoa de wasa no adwoa abusu for Sunsum me militants adwoa me militants ni me ntia for na hard on so the nim sa the whole can such bia Sageno. That's God, mon tranchain. That's God. Minipan that's God, but on tranchain. Min take your follow. That's all ready being a coy. Yeah. All the almost say.
And no, didn't birthday, and then when 34 years. When you say 34 years. Not because I feel over 20. Share, I do have a beer. 34 years. 34 years. I do. I mean, sure. My fans and a month for gift to my family. For number 0546 17 12 83 0546 17 12 83 0546 17 12 83. And they are almost so shame. My mom for the gym. I'm going to take them for. You know, to be send for so Yawadu. Edi Yawadu. Na me fa no kwotena ba bi e kama pa. On say be on. Ye nyina ife chichi ye ba nya betena asantemam ne ye bobla. But sometimes on. Adwuma na we wotimi ku ba bi na oho fa bi anse first time me ko Dubai. Me ko misuye. Because me na nwe say ohia ni be beti se me. Ani pa bi anye mfa me nya hwe na me ko fu walu pre. Akọ different country. Me ko du oni mani age. Enti eye ni munyam hye me urade. Enti ntiatia fo so mo ya de. Yeah, me no mo ye social media de me post obu na. Na me pese mbusa e kwa be so na wo fa so di shi asanti. Ono no say me ko fa no Cape Coast kurebo e fo mo wi. Okay. Satam na adonko. Afi na adonko aba ye promote nti ye ko na ntiatia fo no 6 kan ho. Nti ye ko na ye sa na ye hu so na mo no kwa me fe no fele. Na me ne kasa na me no ma me kasa de me maniska. Sa o me hotel ho. Ka de chiro this kind fa ka no ba na ye be ko na me ko hu ni ma na me ne be ko ma se. Anya nyame adom wawo ne ba won 9 years otimi hwe ne ba ehwe ne maame oba ne ntiatia fo no da bi nchen ene ono wa ha ne dan ne ntiatia fo bi na wo da bo ne patente na wo but anya nyame adom anya ye koba ne nsa koda no so wate ase dan ye ko ready by won ze wiam sika me bo hye omo ni age so wate ase enti ne birthday ne pese athlete no se bi e beto aponche ba ko bi a on se fufuo de me metaye mo anase golden tulip me yanka me ko golden tulip golden tulip ka wo ho ba on ko hu bibi se baby efe what I say golden tulip ko buku buffet kura na but me twa be 40 million say 50 million because me kwa me ntimi for no kwa say me ntiatia for be 5 ka ho militants ne ye ma ne efe eti me timi boka be 7000 na say what I say eti me slemo enye se bia me slade ye nyema tiatia ye fe no mo so mo nka no mo hu se ade o mo ye ma Ghana fo no mai bi ho de me na mo TikTok de bia o hwe me number o hwe me wo me WhatsApp start ya me tiatia fo di fo pe chale no asane 1000 Ghana o se mo nje na mo fan support de bia o na ti wa hu amishira no onye kura se ye ne ya ye ko ho se me nam ka bu an se wasane bibi dia ba efe because o mo tiatia mo for masa awre ho ya o be me no ka se obi wo sika ho and no bit to range over me no but when you abusia when you namfofo de bia na reho but of fafo no bu hu se ntiatia fo yi de wi omo sisa de wi omo no fufuo aya hwe me kitchen ho omo ye fufuo no mo gina bo so omo nuru senkini so omo de bo na atata so no mo gina bo no so sawati ase ni kan ta be kan wo so e ma ni pa bi wo ha or cost situation or obi when you broken heart ne reho obi wa bibie obi wo ho no ma na ni job but say share man bi cross say ono na tambia ne reho a ohwe no ono sika nipa a okita ne ka hu ne ogina yeso ye ko oje hu tete we ha dwe do fufuo no te obi wonim saw on na ni ka so what ya yeso ye bibi mwa ga na stars no ye hia mwa bi a mwa ye ne me chen na yeso ye ntimi nkwa eduma babom aduma na ye aduma ne ska mo me ba movie mu yesisi me saa afa nipa ni bia nipa do salam se obetuma nya bia funa aduma nsa kofom aduma na se no nti wona mo be pro bi ni se why ye why sometimes stars be better man for came enya mo dia me se me to me ka me twika obi dia so what I say e bi kakra me woda me ko to ka sisi a me ho ba kire me nya start na bi du be so what I say obi su no mo to no obi o so ka wo twiko bi na to che no so what I say ya me twika man for say sunsun ye busa ka say wo dia masa unni me bi no bi popo so che obi wo so wo dia so nto bi ma enya wo dia me wo so na wo dia ka firi wa kuma mu so what I say kan do bi beto ama enti me slamo sunsun militants adwa ya fa number we kwa say ye ni picture beto so mo bi o me de beto so ama fa ni picture so beto ka say picture na that's so bi no sunsun militants and then the birthday or 34 years onyakra the number is 0546 17 12 83 0546 17 12 83 momo number edina yawadu obo so ba say o me na me tofun ache no to bi ache
Ono kwa say no phone ha no. The phone ha no. No phone ha no. I can't just to be a man. Na ye call you might be promise to be a man but. Any part of no can but on so what I say. So wa hwe no phone bi a obesan de ama na obetimi de. Afa Sunsum so. Be face Sunsum number na on sabetimi. Yeah. Jabusa for the program no 23rd March. Sunsum Entertainment, my first concert show. Ewo Kumasi o ko sunyanya. Ebuakwa. Ufe ebuakwa e just 40 minutes per. Your from man kana so kunsu. Ekroye mienu. Obedika du man kana so what do kunsu. Hotel e share on left. Your friend Happy Jones Resource. Happy Jones Resource. What is Happy Jones? 23rd March. Gate fee 200 cities per. 200 Kofi Kinata. The best songwriter Kofi Kinata. Only size. Or comfort quad there, a chatted dom, na okay. Comfort quad the legend, which them, it be a month for kind of home and social media, whatever head and so bush or more, come more, so what I say, stay for your cross, what I say, yo, killing Tia. The man of the woman as a power killing Papa Kumase, Ralph Father, Fernando, Sunsum Fedria, 200, but your VVIP and your VIP. Once a canat and penny for Panasam, and to bar, wait matter table to table now. You were science had a man going to mean to table now, and your package be the mount. Now, so no door for no bush and no town. And said, take it, are you ready? And Kunkuna would as a chow, Uba gate to Oswa, Ubenya Biato, Tabusa for Madame Macramo. Abusia for a honey dimbesi, many Sunsum na bejuchun come. Sunsum ho fedua. Ele na ku di Sunsum se. Dina so woti mene munyam so se ya. Ah. Dina wo ye. Wo fuana. Ah. Papa je tu kwan kakere won bla wo bre. O tu kwan kakere won bla wo bre. Obi an adwuma, ka se ka so dia kam na che wo bon kama. Wo je kam na twa de wo ntwa. Wo ni me de ten so ye. Wo view no. Bode. Wo view session. No view session. Yeah. I boy Accra. I had do this. Bye bye. I was is it a be my emerald? Be my emerald. Me wo ye Dubai airport. Be my emerald. First time I come face to face with issues like this. It was on 28th February 2026. Now I'm supposed to fly from Dubai airport to London Stansted airport. The flight was 3 because normally everybody 2:30. Na yako, but about 2:40 I was sending emails say I might get a flight me I call for something. Na and then I'm sorry na Iran ne Israel for start on no bomb no I might say Israel for to call no ma Iran for so to sa to call American bases. I was one of the Gulf countries now Hassan. Ama be Abu Dhabi, be Echo Bahrain, be called other Gulf countries no. Jama you might no. UAE for closely or more airspace no. Yes, they check Emirates for app no more latest updates. They say or more closely airspace no. And the company minimum was in any bit because by only call 4:30, the email number sending and only call 4:30, and they've given a list of restaurants within the airport. With me, like what tickets can get food to eat. And when you can she see the I mean, I never gotten to this point with Sanoma. Now we can last year say time I call Australia no. I'm Australia July, and before that in June, now Israel for the same issue. Yeah, Israel, Iran for talking. I think that before July, before me fly now, I'm say Trump has stepped in now. What coming on down? Me fly to Australia somewhere July. And that day, gonna mean, and I'm sorry to say because I'm going to say, I'm more the same area. Me bedroom na I'm gonna say e body 2:30 about 2:30 na still na no your body no gonna say about 1:30 yes I'm gonna say about 1:30 1:45 still na go iron body into around 2 no I'm sending emails zero but she see I'm sure say things will be calm now
I fly to London. Rapaholic 6 March. Yeah, called Rapaholic or London. I'm sure everything will be calm for us to go. And so anything that be happening, we are no. The updates, no. I be back. So, what she see? There we come. So right now, no. Dubai Airport, Zionfelix. I'm just hoping say 2:30, 4:30 no makano. I'm also so. I heard on my because my visa no a single entry. And I'm me Dubai visa a single entry, and I've crossed immigration too. So I don't know what will happen in case yentimi ankwa. Means maybe a special visa be allow and give us access to the city for us to get our accommodation. And I say be accommodation within airport na my because in Turkey when I miss my flight, I don't catch any visa. So they didn't allow me to step out of the country. I had to find my own hotel in the airport, which was extremely expensive. I think I paid like 390 euros a night. First, I say 690 euros. I call 350 euros or so. So I'm just hoping. I mean, if you're I'm sure they'll figure out a way. But I just want to live. But yeah, I'm fly no more. You there. I did grow. You there. Next was say things can get down or become before 4:30 no more can see as now no about 2:56, almost 3. In fact, like an hour and a half more. Yes, was an hour and a half more meeting my service of missionary way. I might fly. So yeah, that's still here. Any update we are on Zionfelix as usual. Anyway, bro.